Znate li koliko vremena trošite na odlaske u frizerske i kozmetičke salone? Vjerojatno vam to i nije važno, jer svaki tretman sa sobom nosi onaj osjećaj zadovoljstva. Ali realno, posjećujući različita mjesta kako biste uredili sve od kose do noktiju, oduzima mnogo vremena. No, posjetite salon Noir i otkrit ćemo vam što sve možete dobiti u samo jednom posjetu. Imate li višak kože? Noir vam to riješit može. Jedan od naših poznatih tretmana je liposukcija bez noža. Tretman 3 u 1 koji uključuje lipolizu, radiofrekvenciju i vakuum, te odmah daje vidljive rezultate. Smanjuje obujam struka čak 3 do 5 cm, već nakon prvog dolaska. Tretman ne samo da smanjuje celulit, nego i zateže kožu te smanjuje strije. U salonu Noir jedva čekaju da vam pomognu. Dovedite svoja leđa i cijelo tijelo na pravo hedonističko putovanje. Odaberite aroma masažu, anticelulitnu, sportsku ili pak masažu školjkama. Ako želite smanjiti bore i riješiti se narančine kore, Gvino je tretman za vas. Ovaj tretman, obogaćen vitaminom C i hijaluronskom kiselinom, pravi je hit, jer već nakon prvog dolaska koža djeluje mladoliko i svježe, zahvaljujući snažnim aktivnim sastojcima koji pomažu u regeneraciji kože i povećavaju aktivnost stanica. Za vašu kožu želite profesionalnu njegu? Imamo idealno rješenje za sve vaše probleme. Na Kene tretman svratite i kosu malo skratite. Nemojte zaboraviti i finalni dodir, pa svakako manikuru i šminkanje zatražite. A ako vas muče stopala, prepustite se medicinskoj pedikuri koja obuhvaća kompletnu problematiku stopala i omogućuje vam da s lakoćom hodate kroz život. Što sada mislite, možete li u jednom danu stići na više kozmetičkih tretmana? Naravno da možete, zahvaljujući timu salona Noir, koji će i muškarcima i ženama pružiti kompletnu njegu na jednom mjestu. Sve obavljate na istoj adresi, u Velikom polju, Cavtatska 11. I još vam ostane vremena za popiti kavu u miru. U Noir brzo svratite i paket uplatite. Za svaki dan jedan tretman.